Halo semeton, kawitin dumun berkumpul ring desa buruan. Nah, sani mangkin penyuluh basa Bali Kecamatan Penebel, Pacang Margiang Dharma Yatra. Sedurung parikrama puniki ke Margiang, sampunang lali ngres titi bakti majari ide sang yang widiwasa, dumugi acara rahina sani mangkin memargi antar. Usan punika kelanturang laris nyujur bu. Inggih semeton iki sampun wenten ring bus nggih. Nah, sampunang lali sapa-sapa semeton sanelianan dumun. Inggih sani mangkin sampun OTW cobela semeton sampun memargi bisnya. Inggih semeton sarang sami atur ningayang titiang indik pemargin Dharma Yatra raina sane mangkin nyujur Bali Barat. Sani ke pertama punika jagi nyujur pura luhur rambut siwi miwah pura luhur segara rupek. Nah, sane mangkin macet pisan niki nggih. Ayo terus. Nah, sampun wenten ring pura luhur rambut siwi ke pertama punika sampunang lali. Say hello dumun, wusan punika kelanturang raris antuk nyayaga yang aturan. Sesampun wusan nyayaga yang aturan ngelantur nyujur kayangan sampunang lali mesirat-sirat dumun. Wusan punika nggih maturan nggih. Wusan maturan katurang tirte oleh jero mangku malih nglanturang pemargi raina sane mangkin nggih antuk titik pura sane keping kalih boyo wenten tios inggih punika ring pesimpangan pura segara rupek. Nah niki sampun wenten nggih sampun jagi sampai ngerera genah dumun. Tara sampun wenten ring pura kahyangan jagat tirte segara rupek. Nenten lali tulun dumun. Nah niki wenten kepuh napi beringin nggih luar biasa madurgama pisan. Usan punika kelanturang raris ngunggahang aturan sani makta aturan. Usan punika kelanturang raris maturan. Usan maturan pasti ke nunas paican ide merupa tirte miwah wije. Inggih malih kelanturang semeton niki sampun wenten ring anjungan betutup mentempeh nggih istirahat dumun sampunang lali cekrek-cekrek. Are semeton anyite rasa boga Sematra. Usan punika kelanturang malih nyujur pura sane keping 3 inggih punika ring pura luhur Sari Jaya Prana. Nanging raina sane mangkin wantah maturan ring pesimpangan pura punika manten. Nah boleh gede nggih memvideokan kewentenan pura sane kelintang asri nanging efek kemarau kewentenannya nih kering kerontang. Ini semeton malih ngelantur nyujur pura seni keping 4 inggih punika nyujur pura Pulaki. Inggih sane mangkin sampun wenten ring pura Pulaki parkir dumun. Nah niki wenten taler ibu pawang monyet ngenten nggih. Sane ngwantu mangdeten iraga sarang sarmi pakena ajak bojong nike kenten. Kita lar alit-alit dados pawang bojong taler nike nggih. Ini semeton ngiring sarang-sarang yuk ke pertama sedurung tangkil dumun minap ring ratunya manu tapi napi wau raris ngelantur nyujur kahyangan maturan sampunang lali. Inggih sampun ring kayangan Pulaki maturan dumun usan maturan sampunang lali nunas paican ide betara merupa tirte miwah wije. Inggih usan punika nglantur ang malih pemargi nyujur pura selanturnya nih inggih punika. Nah, selfie dumun semeton nyujur pura melanting. Nah, niki sampun wenten ring pura melanting. Guys, so estetik dumun semeton. Makarya seneng wastanin slow motion asik. Inggih nglanturang malih pemargi semeton titiang sarang sami ke pertama sedurung tangkil ring natar kayangan sampunang lali nglungsur dumun tirte penyiratan wusan punika wau kelantunang laris
nyujur ring sisi tengen tenuning kaje kelot kangin kau tiang rike anggap pun nyujur sisi tengen utawi sisi sebelah kanan jagi maturan dumun ring pura Ratu Niang sareng Pasar Agung. Nah niki sampun wenten nggih Pasar Agung sesuratan sekadi punika. Nanging sedurungnya nih merarian dumun mesandekan nyaya gayang aturan wau raris tangkil ring pura Ratu Niang. Usan punika nglungsur tirte miwah wije nganturang raris pemargi nyujur ring pura Pasar Agung. Nah risampun usan maturan ring pura Ratu Niang Pasar Agung wau raris nyujur penataran ide ring luhur meranting. Ya semoton niki wenten sekar tunjung sani kelintang asri nglangunin. Inggih raris sok-sokan mekarya video sok-sokan sekali ten cocok niki inggih nglantur raris maturan usan maturan nglungsur tirta miwah wije. Nah niki sampun yang lali mekarya dokumentasi titrayatra penyuluh basa Bali Kecamatan Penebel warsa kali tali 3 likur cekrek anggen kenang-kenangan. Ini semoton sarang sami sani mangkin di tiang sampun wenten ring pura Kerte Kawat sampun yang lali ngelantur haris sehelo dumun sarang semoton. Nah niki wenten mengge yang videokan asal-asalan usan punika niki sampun ring natar kayangan puput ngelantur haris nyujur jero griyo suami